Sampai ketan nih. Gas. Ya ampun, min. Gila, iki angler iki kelas berat. Waduh, gila. Babon, guys. Kayaknya babon ya. Babon lagi ya. Umpan hangat. Pokoknya kalau umpan hangat ini, gila. Umpan hangat ya, positif. Tahan. Jangan lepas. Jangan putus. Mantap. Asli. Reki. Oh ya, oke. Nggak berani ke kelurahan. Bisa surat nggak mampu. Oke, baik. Sama, Bas.